senza lokhu ngokuba sifuna ukuthi sibone ukuthi sifike phi na ngemisebenzi yethu. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa udandalazise indima eseligangathwe ngulo mbutho ngakumqulu wezithembiso wonyaka ka-2019. Kukhunjulwe amagorha namagorhakazi kumsitho weminyaka le ukukhumbula amapolisa awela enkomeni nobanjelo kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli. Molweni amakhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT khongozelani uvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa udandalazise indima eseligangathiwe kumqulu wezithembiso wonyaka ka-2019 walombutho kumabala aseDobsonville eSoweto namhlanje. Kule ndibano yenamhlanje lombutho uzibhenca akwenzileyo kule minyaka edlulileyo. Ethetha kwibala laseDobsonville, umongameli Cyril Ramaphosa uthe bengumbutho bafuna ukujongesele kwenziwe ngumbutho nalapho kufuneka lo mbutho ulungise khona. Senza lokhu ngokuba sifuna ukuthi sibone ukuthi sifike phi na ngemisebenzi yethu, ukuthi abantu bazokwazi ukuthi mabayijonga iANC xa bayivotela bazi ukuthi iyenze emiphi imisebenzi. Umba wotyalo mali nawo uchatshazelwe. Promoting investments. We are inviting investors to come to our country. The reason why we are part of BRICS is also to make sure we bring those countries nearer so that they can bring investments here. Eminye imiba iquka inguqu kuqoqosho namathuba emisebenzi. I-COVID-19 eyasuba imiphefumulo yabantu abaninzi, abantu bagqibela bephulukana nemisebenzi. Ubundlobongela obaqhuba eGauteng naKwaZulu-Natal nezikhukhula ezaphazamisana noqoqosho kweli kuquka nemfazwe eqhubayo phakathi kwe-Ukraine neRussia. Kwiindaba ze-SABC ndingusekiwe Ngombane. Okanti ngoku sinomhleli wezopolitiko kweli ziko le-SABC uMzwandile Mbeje apha estudio noza kusixelela banzi ngokwenzeke namhlanje kumsitho we-ANC. Sikwamkele Mzwayi, sibulele ngexesha lakho. Qabaqaba Mzwayi, ngokwenzeke namhlanje ngelixa umbutho lawulayo ubunika inqwalasela kumqulu wezithembiso phambi konyulo lukazwelonke lwalonyaka uzayo. Sibonga kakhulu sisanda esibingelele nakubabukeli. Nebala into ebiyenziwa i-ANC namhlanje, into ebiyenza ukuthi ibuyele emumva kulezo zinqumo kumbe kulezo zithembiso eyazitshela abantu ukuthi uma ngabe ingena ekuhulumeni yini ezoyenza. Kusho ukuthi ke into abayenzile baqoka ukuthi hayi ngoba unyaka vele uyaphela sesiyawukhethweni asiye thina kuqala kubantu siyosho ukuthi cha la sizamile la akwangazameka. Ngiyacabanga ukuthi bazama ukuthi umphakathi waseNingizimu Afrika ukwazi ukubethemba uma ukuthi bazisholo bona ukuthi yini abehluleki ukuyenza, yini futhi abayifezile. Ngoba uma ukuthi bazolindela omunye umuntu ebahlulele kungenzeka engabahluleli ngendlela eyiyona. Lesike bekuyisiqalo ngempela, yebo ukhethwa alikaqali ukukhankasa kodwa sekuyizinhlese lezi ezikhombisa ukuthi ke seziyakhona okhethweni. Ukanti singalindela ntoni ke kumongameli kwintetho yakhe ngokuhlanje? Uzokhumbula ukuthi ngoLwesine umongameli bekufanele ekhulume nesizwe mayelana nodaba lwaseBRICS kanye neLady R umkhumbi lokwakuthiwa uphethe ikhali, kodwa ngenxa yenhlekelele eyabaseGoli lapho kwasha khona ibhilidi kwabhubha khona iningi labantu, umongameli wayesekhlehlisa ke lokho. Into azoyenza ke namhlanje ukuthi uzokhuluma nje ukuthi njoba ayekade ke enalomhlangano weBRICS yini iNingizimu Afrika ezokuzuza futhi ifisa ukuthi kwenzekeni, uzobe sechaza ke namhlanje ebusuku. Engagcini lapho sisanda ebese ekhuluma ke ukukhumbula umkhumbi lokuthiwa iLady R inxusa lase-America la khuluma nabezindaba lathi linobufakazi bokuthi iNingizimu Afrika idayisela izikhali iRussia. Umongameli kwasethi ke akakwazi lokho futhi ngisho neziphathimandla lezi zathi ayikwazi lokho ke wake bese sungula ikhomishana yokuphenya ke uzobe ke ezosinika lo mbiko ukuthi ikhomishana ngabe ikutholile yini ngempela ukuthi sidayisa izikhali. Ukhumbule phela ukuthi elaseNingizimu Afrika alithathi ihlangothi uma ngabe kukhona amazwe alwayo, lona liwumlamuli. Ingaba kubaleka kangakanani nabo umongameli athethe ngalomba? Kubalekile ngoba njengoba ngishilo iNingizimu Afrika yaziwa njengezwe elingangeni uma ngabe ukuthi amazwe ayalwa, kodwa lona liwumlamuli. Uma kungathiwa ngempela iNingizimu Afrika idayisela izikhali iRussia,
phezu kokuthi iRussia ilwa neUkraine kuyoba ngempela kuphambana nomgomo onqubo esiqhuba ngayo eNingizimu Afrika. Yingakho kubalekile ukuthi umongameli ichaze le ndaba. Sibulele kakhulu ke lowo ke ngumhleli wezopolitiko we-SABC Mbeje. Liyenyuka kwakhona izinga lokubulawa kwamapolisa kweli phakathi ko-April wanyakenye noMarch walonyaka ngamapolisa ngama-34 abulawa emsebenzini. Kulo nyaka linani sele limi ngaphezulu kwama-50. La magorha namagorhakazi ahlonitshwe kumsitho weminyaka le ukukhumbula amapolisa nobanjelwe kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli. Umongameli Cyril Ramaphosa uzibandakanye neentsapho zala mapolisa awayo ukuwakhumbula. Lusuku olungaginyisi mathe kwaphela kusapho lwamagosa esipolisa alishiya ngesaqopheli magada ahlabayo bekuhlonitshwa kukhunjulwa kanye lo magorha. Kunzima kodwa namhlanje at least ubona into bana sisakhunjulwa, ukubona into bana ipain yethu iyabonakala nakumongameli nakubo bonke abantu abaphethe country. I-SABC Education Trust ime ngesifungo sokuxhasa intsapho nabantwana abahlelwa leli lifu lokuphulukana nababebathanda. The police officers have got families. When they fall in the line of duty, their children ought to continue going to school so that they can be successful and lead a better life regardless of having lost their parents. Iinkokheli zenkonzo yesipolisa zikhumbuze ezintsapho zabhujelwayo ukuba ukuwa kwalamagosa kulolize. Members of SABC are safe. They should look after themselves and make sure that they are protected at all times. Umongameli Cyril Ramaphosa uvakalise inhlonipho kumagosa awele enkomeni. The increase in the killings of police officers, whether on or off duty, demonstrates the level of desperation of criminals. Kukwaphakanyiswe inxalabo yamagosa esipolisa abulawa engekho semsebenzini. Umongameli umemelele inkxaso kwabakwantsasana nanjengoko bejamelene nemingeni eyakubo ngqo nemayela nomsebenzi. Nanjengoko ixesha le-festive lisondele, amagosa esipolisa anoxanduva olusinda nangakumbi, nto leyo ibenza babe semngciphekweni. Ukanti ke abo baseseluqeqeshweni bazawuqinisekiswa ngokusesikweni babe yinxalenye yokulwa ulwaphulomthetho nobundlobongela. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni lisikhalimela isenzo sokutshiswa kwesikolo samabanga aphakamileyo eCorhane Elibode eMpuma Koloni. Abafundi basitshise esi sikolo ebutsheni beveki beqhankqalazela imeko ezingaginyisi mathe kwesi sikolo. Bathe esi sikolo silungiswa kwa imeko yasithe gqolo ukubonzakalisa. Sibothusile abahlali isenzo sokutshiswa kwesikolo. Bangapha kwamakhulu 500 abafundi abafunda kwesi sikolo. NgoLwesine abafundi sintsapho batsixelwa ngapha kwamasango esikolo satshiswa. Isikolo sona besigugile kakhulu kangangokuba singamalungu eSJB besinazo inzame besizenza ukumana sisiya nakwa education ukuzama ukuba bancedise kubeni isikolo singade sibe nje because abantwana bethu bebelimala nje mapha phansi bekuliplanga iplanga beselibolile lilidala then xa umntana enyathela atshone nomisi bebetshona. Abazali bathi bebesalinde ukuba esi sikolo sokhiwe nanjengoko bebethenjisiwe lisebe, kodwa bebengakulindelanga ukuba singade sitshiswe. Singayifuni uba makwenzekele ngodlobo, ngoba kaloku xa ufuna enye into awutshabalalisi lese ikhona. Injongo yethu thina ibilapha kwandise ba isikolo masandiswe. Sikhalela urhulumente agqabhise ukwakha esikolo abantwana bakwazi ukubuya ngoba lento yenzeke ngexesha elibi kakhulu lasekupheleni konyaka ngoba zitrials ezibhalwayo ngoku abanandawo yakubhala ngenxa yoba kunje ke ngoku. Isebe lezemfundo lithi libe nendibano noluntu ukuzama ukufumana izisombululo. Into yokuqala esiyenzileyo siyesavula icase kanye namapolisa ye-asini emveni koko sathumela amagosa ethu enze i-analysis yobana ngaba bungakanani na okanye idamage yenziwe ngumlilo ingakanani na. Ngexesha senza loo nto leyo sabe sinentlanganiso esihleliyo kwakunye nabazali SGB inkosi kwakunye namagosa ethu apho sizama ufumana khona isisombululo sale ngxubakaxaka. Amapolisa aphanda ityala lokutshisa nokonakalisa. Omnye wabafundi waye waleqiswa esibhedlele emva kokuba waye wadutyulwa ngelixa abafundi beqhankqalaza. Ndingulwandile Mbulali eMthatha.
Umasipala yokunxweme olukumantla KwaZulu-Natal usungule uphando lwabucala ngezenzo zokurhaneleka ukuba zezokusengela phantsi lo masipala nezikhokelele ekonakaleni kweziseko zamanzi nogutyulo. Kuphazamiseke unikezelo lwamanzi kumasipala wasemlalaze Eshowe kwinyanga ephelileyo emva kokuba amanzi akumadama amabini efunyenwe engcoliseke ioli engaziwayo. Umbutho IFP wathatha intambo zolawulo kulo masipala wesithili kwi-ANC emva konyulo lorhulumente basekhaya ngo-2021. Umasipala waphoqeleka ukuthi uvale ukusebenza kwamadamu amanzi. Kwachithwa amanzi angu-3 miliyoni wamalitha ngoba kusolwa ubuthi emanzini. Lokhu kwashiya izakhamizi ezingaphezu kwa-200,000 zingenamanzi izinsuku ezine kanye nedolobha laseShowe. Kwasetshenziswa amaloli athutha amanzi ukuhlinzeka umphakathi ngamanzi okwesikhashana. Singaqinisekisa umphakathi waseShowe namaphethelo ukuthi amanzi emphakathini masiwaphakele umphakathi asesimene esifanele sokuthi bangawaphuza. Umasipala wesifunda wavula amacala emaphoyiseni kodwa usubuye wathatha isinqumo sokuthi kube nophenyo oluzimele. Asikaze sithole i-outcome yophenyo lamaphoyisa. Yingakho sesinqumo ukuthi nathi asiyiqashele thina ke manje ke abantu abazokwazi ukuthi basiphenye ukuthi ngabe kwenzakalani. Umbali Masuku waku-Ward 12 uthi inkinga yamanzi eShowe kudala yaba khona. Kodwa lenkinga esinayo ukuphuza amanzi angcolile la eWard 12 ayiqali namhlanje noma ayiqali after sekwenzeke lento ekade yenzekile. Seyaqala kudala. Umkhandlu uthi izikhalo zokuthi amanzi angcolile basola ukuguga kwenqalasizinda nabathi bazokusukumela lokhu. Kubuye kwanezezelwa amaloli athutha amanzi ukuthi alekelele imiphakathi esahamba amabanga amade ukuyokha amanzi. Londi Khadebe, SABC News, eShowe. Abahlali baseBuchenoge emakhanda bathi balahlwe kwesinomhlwa ngokuphathelele kulindlela ithe gqolo ukuphuphuma kwendawo abahlala kuyo. Bathi umasipala kazinanzi izikhalo zabo ezingokulungiswa kwale meko. Omnye wabahlali uncame wafinyeza imikhono wayivula ngokwakhe imibhobho evalekileyo. Imeko enganyamezelekiyo. Abahlali balendawo bathi kungapha kweminyaka engamashumi bekule meko. Bathi kukwavalwe nendawo yokugcina abantwana ngenxa yelilindle liphuphumayo. Kwabanye abahlali ilindle lingena endlini. At night is worse with the mosquitoes. Children had to go in and out to the doctors. uBerend Walters uthathele ezandleni zakhe ukulungisa lemibhobho yelindle. I can't wait for the municipality. The last time when I spoke to the municipal manager, it has been blocked for more than 3 months. 2-3 months. Umasipala uyaziphika izityholo zabahlali. Uthi lemibhobho yelindle ivalwa zizenzo zabahlali. They found foreign materials that they use by our customers that will cause blockages. Cloth, hard papers, stones, and other material that cause the blockage there. Abahlali baseHugenhoek bathi abayazi balukhangele phi uncedo ngoku. Kwiindaba ze-SABC ndingunandi Phaplatyi emakhanda. UMzantsi Afrika ungajamelana nokwehla kwe-gross domestic product kwikota yesibini kulo nyaka okukufakeliswe kwingqungquthela ye-FNB Wealth Series ebibanjelwe eRhawutini kule veki iphelayo. Abezoqoqosho baxhalabile ngemibhodamo yezakhiwo etsalela emva uqoqosho lweli. Bakwakhankanye ukuba abathengi bayashenxa ekusebenziseni ikredit ukuthenga impahla yaye ngoku bathabatha ikredit ezingakhuselekanga. Ingcali kwezoqoqosho zithi izicwangciso zopolitiko kweli oko bezingazinzanga yaye oko kukhokelele kuqhoqeko lwe-GDP. Kodwa zithi amacandelo ezemigodi neemveliso ayaqhubeka ukwanda nanjengoko engaxhomekekanga kangako ku-Eskom ngezidingo zombane. Ucimicimi ulindeleke ukuba athomalale kunyaka ozayo nokulindeleke ukwehlisa umqobo kufunquko loqoqosho. It appears that we are not very good, not good at coming out of crisis in South Africa. So we came out of the global financial crisis. Our GDP has stagnated since that time. Abathengi banyamezele ubunzima bokwenyuka kwezinga lemali mboleko, kodwa ingcali zezoqoqosho
Bank ingenzi inguqu kumaxabiso kwintlanganiso eza kuyibamba kule nyanga ye-Monetary Policy Committee. We are also seeing, unfortunately, higher reliance on consumption credit, which is a bit more expensive, and that is a risk over the long term. Ingcali zithi akhona amathuba wabo bafuna ukutyala imali kwi-stock market ngenxa yokwehla kwerand. There are lots of opportunities in South Africa at the moment, particularly on the JSE. Abezoqoqosho balindele ukunyuka kwamaxabiso kume phakathi komyinge ka-3% ukuya ku-6% nojoliswe yi-Reserve Bank, kodwa balumkise ngesaquphe sokunyuka kwamaxabiso okutya ne-oli. Asichaphile izimvo zabalandeli bebhola elikhulu kwikhasi lethu le-WhatsApp. Ake siyibongele iPirates. Uma ngabe yenze kanje maningi impela amathuba, ngingasho ukuthi 90% uyasho ukuthi sebefile kuma-final. Yamihle imidlalo MTN 8 kodwa iStellenbosch idliswe ukuthi nje sona kujike baba ne-red card. Ukuba i-red card ayibangabikho kuzoba mhlawumbe umdlalo iPirates bengeke unqobe kalula kanjani. Safanga iyayibhakaniya male hambi bhakathi ubheke phambili. Ukuthi yebo Orlando Pirates ibonakala imisele kakhulu kulenzeke ukuthi iphumelele iye embili. Ezimnyama zisemathubeni amaningi ngabo ukuthi ziyiphusele le ndebe uma bezodlala nje ngokuzimisela, ngoba uma bengazimiselanga naze zami ngemuva abafana bokuthula noxolo. Ngenxa amanqaku amabini iPirates isethubeni elihle kakhulu lokuyikhusela le ndebe MTN 8. Mina ndibona iPirates bale indebe hayi ayiphindi iphuncule, ingayithatha nakuleni season. Amakhosi azoyiphumelela le ndebe nakanjani azoyiphumelela. Sakade final before final umdlalo lomuhle we-Orlando Pirates wamemezwa ezikhithi mathambo hlanganayo. Umdlalo ubumhle kakhulu. Kangibandi lijongile iqela lamabhakabhaka liyaya kumdlalo wamanqamu. Alikho iqela lingasehluthi inhlaka emlonyeni. Thina sayibona kwanhlandlolo into yobana ezimnyama ngenkana zagebhela umhlaba kamasipala zawubhekisela phezulu. November ithi nje iPirates zibethe zontathu, zibethe zonke emsasasa. Ibethe iKaizer Chiefs, yabethe iSundowns ngexesha eliyi-1. So there is no chance uba ingayikhuseli indebe yayo. Sinikhumbuze kwakhona ukuba uMongameli Cyril Ramaphosa uza kube enika intetho ngentsimbi yesibhozo ngokuhlwa nje. Kamnandi mawethu.